HEYAMBOಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ಗೆ ಗೊಣಿಂಗ್ ಬೆಲೊಂತೆರಿನ್ನ ಅಬದುವೆಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವಣೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಎಕಿಗೆ ಗುದು ಹಿದುಮೆ ಕೊದ್ದೆವಾಫ್ವಾ ಬೇಬೆಫುಣು ಎಗುತುಂ ಮಿಹಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮಿಹಿಮನಾಲ ಮೆಹಮಾನ ಕಿವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಗ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿಂ ಮೀಹುಂ ಬಿನಾ ಕುರೆವುಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮೀಹುಂ ಅಹುಲುವೆರಿ ಕುರು ಮಟ್ಟಗ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಕುರವ ಬೇಫುಳೆ ಅದಿ ಮಿದಿ ಆಹಾರು ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ಹಿವ್ವರ್ದಿನುಗೆ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ಲಿಬ್ಬಡಾಗೆಂ ಫುವಾ ಬೇಫುಳೆ मुआसलाता इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दायरा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तरगी कुरुमगे रोंगो हिवर दिनुमगे कौमी इनाम लिबडागन फवा मोहम्मद जैलम वरबड मरबाएंगे तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोता मे आईसीटी के दायरा या की मीगे जमानत के कुरिया झेलाफिया मुदिवेहिं एहा अहुलवेरे दायरा एन्नु एनमेस मिहार ने कोमसरक एकांगे बदल वे कन्ने किनतो मे जैलम एम फुरतम मे आईसीटी के दायरा शौक वेरे कंगु फेदुने और स्कूल दौर गए समा वाला बड़ा में आईटी का काम शौक़ का होना में है अदें ग्रेड अशिंग रस्मी को अने कंप्यूटर के दें एरस एक कोरे में सागुन में एम फुतम फहर कंप्यूटर के गेगा कंप्यूटर लिबोनी ग्रेड फहिंगा पेंटियम कंप्यूटर ये दें एरस सागुन में और गेम खुलुम वरे बड़ा शौक़ का होना ने गेम एदुमा दें एरो में गेगा नो इंदा नेटवर्स दें हम कैरीगा इन्ना साइबर कैफे दे साइबर कैफे गोसा में गेम है दोन टका बेनवा बाय इमेजेस तका स्क्रिप्ट तका ऐसे डाउनलोड को गेंगे ऐसा ते कोड खुला करवाएंगे एक हमको कॉमर्स का एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स तक बेनो को गेम है दुमगा एरो मसे के करे दें एक हाल गतका में आसो कंप्यूटर का तेरेगा एक कोडेरो सर मसे के कोरामुंग ए शाउगरे कंकोरी दें फहुंग ग्राफिक्स डिजाइन इन कम अलोन में दस्को ऐसा आमिले एक हम शाउगरे कंकोरी में इंटेंट उन तफा ट्यूटोरियल्स तक हो देंगे आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर बेनो कोरे दस्कोरी दें तफा तो दरुस्त का बैकड्रॉप है दुमा अदी आमिले फ्रीलांस को फिर तक में इस्तिहार है दुंखा मसे के कोरमंगाई देंगे कि फहुंग में अलोन में CHSC का मसे कोरियरोगा एकोगाने मी दरिवरे गोतु गोळंगेरुगा अवमे मी CGC स्कूल वेबसाइट फार्मा कोरी दें एरो अवमेंगे आवरगे बेस्ट फ्रेंड हदि मिहारगे बिजनेस पार्टनर अर्शदा एको देमि हम वेगिंग वेबसाइट फार्मा कोरी ए याने दन्नोन्या अवमेंगे MF वतम मासकते गोतुगा कोरोना मासकते की दें ए फहुगा सो हम मी दायरागा वर फ्रीलांस को मासे कोरी रुगा तफात फुर्सत दिबिगन दियामा ए कुंफुनि तका को मासे कोरम फुर्सत दिबिगन दियामा मी दायरागा अवमेना ए मी फुर्सत एकम फहा करविगिंग एकमुगा मसे के कोन गतेरे मेवलनी दें एगे तेरे लाफा सो अवमेंगे में कुंफुनि जवाब सुफेदिगे मी आई आदि एगे फहुं अम मी दायरा के मेवलवेनी जैलम गेम में फाहग कोलवे मसकतेगे गोतुगा मे उन्ननी दिवेहि फोय अदे दिवेहि GPT उफेदम गहर कैतरवे बटग मे किने मे उफेदनो खियाले बामे दिवेहि फोय के पकी कोडेर सोरगोगे मे दिवेहि अदबियात वर्षावगे हुन्ना मी है स्कूल दौरगा मजीदियागा अदी गियासुद्दीन का मजीदियागा अदी CHC तीन स्कूल कैप्टन कंग करूंगे फुर्सत लेबुन एम वारा बड़ा अदबी कंग कमगा वारा हरकत कंग उड़नी एम दिवेहि अदबियात दिवेहि वंतकम लो बिकोरा दरवेरे गोतुगा बोडो बुंगई दें ए फहुगा स्कूल निम्मा फे सवन नुकमे दें एरुसकला विस्नमुंग एकम मी अमिल्ला वेबसाइट हदा अमिल्ला गिन बैगे हिदमे देन वेबसाइट हदान कीने कुंतो दें एगता मी विस्नमुंग ऐसा मी हितंग इरी हियादे असलई फकियाने वेबसाइट हदा दें एरु दिवेहराजेगा अने हे फत्तेरी कम्युनिटी बोडा हमा मी फिजिकल फत्ता में होने मजल्ला तक ऐसे नेरुंग आई दें कॉमर्स का दरुमा मजल्लागा लेआउट आर्टिस्ट को तो साउंड हरकत करी दें ए मी ए दुनिया के कॉमर्स का उड़ाई फहोरे मार बेनो डिजिटलाइज को फय किएने गोते फद्दा दें ए हिया लो गड़बड़ गैगड़ का दिया वर का हर वन दें तफात लेवल तहुगा एप्लीकेशन डेवलप करे MF वतम हम वाला सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप को एप्लीकेशन एक हाल गोते का वेबसाइट फॉर्मा करे दें ए फहुगा सेमीकोलन एरोगे नट्टो जावश्मनागुले MS वेबसाइट फॉर्मा करे दें एरो अगोगे मी होनरु हुरी वरकुं दस्करों दिए वरकुं और दिए मी वेबसाइट तरगी को कोरी अरो दे मिहारो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और नुक में ए दायरा मसे कोराती में बेनुवी असलो रस्मी सिफेगा अनेकास एकल आइडिया अगोगे हिया अगोगे इम्पैक्ट प्रोजेक्ट असलो आमुन्ना हमें केनेस्ते दे मिहारो याद के विधि अति फुदे का रगड़ो फेम वरका डेवलप कोरेफा मियोगो तो गैंगड़ का तिरीसा हिंगा यूजर्स है बेनो करूँगा बदे
adi ege tura fansahayka haliyun tirinna ekolumenna waragina foittake hire adi hama ganegen beenu kurve gota kiye gota meodoni shaayu kurifa ema egotun war bodu kaamiyabi den hama egota Dhivehi GPT agumenge terega jawabuge terega ufedege me agota ki agumen commerce artificial intelligence ge dairaga masakettake kurumun ai egotun Ministry of Education ge Department of Inclusive Education ge project ge dashun Dhivehi bahum liefahun liyunta kiyade ne artificial intelligence software ufaddam ge masake kurumun ai den e dari logo agumen terega vigota ki duniya ChatGPT tarafingen ai AI ko Google Translate wes guys Dhivehi bas commerce sifega am agumen beenum vi Dhivehi bahum artificial intelligence beenum kurvene gote kama hadala den hamma mi anahe majalaka anota den pet project එක ගහගත කවුමෙන් තෙරේග මේ කොරෝනා කමෙන් හේ ආර්ෂදගේ ඉස්තංගුමායක එනගම ෆහුග den අලුමෙන්න මේ ඒ ගින බයිගේ තරහි විලිවිගෙන් දියකම ෆහ කොරෝනීම අලුමෙන් බේනොවි අස්තු රස්මි සිෆේග අලුමෙන්ගේ අමිල්ල බයි මසකෙතන් හදා අලුමෙන් කුරින් මිදෙන්නේගත උෆද්දමුගා බයි ඒ මොඩල්ස් තන් ඉතුරත් තරගීකෝ මොඩල්ස් තකගේ සිෆාග කෙනෙස්ස ඒ ප්ලැට්ෆෝර්ම කුන් aumena Dhivehi bahum artificial intelligence pena kurvengo forma kora den egotun koron masakatuge natija goto miedu Dhivehi GPT yaki rajyege wara ginabek bena kora platform ka miedu wani efa gagadaka lakken ha gina ellaka users miyoto aumenge platform ga gagadaka ellaka users sabativi adi 2 million suwala aumeni jawab difa ema wara gina bayka wara gina kankamuga ehi terwa platform ka miedu wani Dhivehi GPT efa jawab academy ufedun fahum me waragina masaketake jailamani ko deva fa sarukaruge ki idarataka sha amilla farattaka egotum fansaha burengina website ufedum gahar ka terve wadagen eruga me visit Maldives website ake den emme fahaga kureve e website ke gotu gahama me uti jawab academy emme furtama ufedun eruga warak kuda gotaka me ufedune enna mes kommasarage ummiden oegen eha kuda gotaka me masake fattawane me kudinda ke bina kurumge masake mihar dehas fasateke burengina kudinna me dairan tamrin devunu iru emme furta me masakke fette viruga konka lomme dettote alumin animi futama alumin eka miga fahan kollan beenun dekame gina faratta kaslo mingeni jawabu academy ge gatuga alumin ge jawabu ma kunfuneege magara gotege jawabu kunfuneege ki alumin ge me software development firm den ege dashun alumin magara gotege me kuri gendani mobile application web development ke masakke takoron den egotun erat kweti alumin ge hama team mioni jumla fansa hawa gina website den algorge CEO kaunge tere koreifa den mi jawab academy asawmen ufeddumuge magad beenumaka vi asla mi dairain algomenna gina baika tamrin tadinu adi hame yako mi algomenna ki SME ka vimas eko bay gonjohun tan algomenna kurimatvi projects tawga maseke koraro bakin hasako ekala sarkaruge projects take vim by far payments take cheti devegen wede den hemma se kolgomen beenonvi aslo algomenge mi by far de payments tawga cash flow gana tashikan fase kurmattaka ituru masakete algomenna kurivene goten heda den egotun algomen asu jawab academy ufedi magadu de beenumege SME ka vima survival was e beenumve adi algomenge shawgurikan e dairaga kiyo denumge dairaga shawgurikan hori mewas ekko den irat kaviti ek miedu jawab academy mioni asu amunge terega ma makbul echka vefa den algomenna waragina courses tavs mi hatara hingi febave bodan algomen mi hatana mi jawab academy feshiruga boda beenum vi hama algomenge mi expertise hori di mandimado wakin hasa ko technical dairain rajyek waragina kudinga bativi technology daira chawguri wakudi enas commerce waraka mi dairaga maseke kura expert hunge guidance eva beenum ve salaka danwa kam gawana mobile application ek hada kam gawana kobato asli beenu kolle me ragalu framework eki website e hada kam gawana code kuran das kollan salaka kobato initial steps takeki ema ekahada mi visnamege tereng hagumen asu mi daira shawgar ka hunna farataka mi daira wannane fursat hoda admanta kanota guide koddinum gotun algomen jawab academy feshi den ege fahun algomen mi jawab academy taragi ko kuriyano mungosa jawab academy ge waki website platform e gotun algomen farma konneruni den mi platform ge beenuma ki aso master class level ga mi daira tafat daira takun e daira ge mahiru meduriko course tan kuriyeru
egoto mihatana alumme mani graphics designing ka hada adi wara fahun mi kurin hama cake decoration Quranic Arabic adi hama egotun ane mi law nota rajyage tafat qanuni course tabes mi egoto eba kuri gendan e dairage expertun medveriko ege sabun asu mi rajyege mi tafat expertunna ebefunge mi expertise ta ebefunge dairage mahir ebefunge mi e dairage mi fohori tawdimi knowledge nota experience share kurma platform e alumena mi holuvege mi dani adi ege badalge befunna online fo आमदनी खुद में बस फुर्सत दिखेंगे बेदे ए मगीने फरात तक तौदी हासिल करा फुर्सत दिबी अदी माहिरुन्ना बेफ्रोंगे मी नॉलेज शेयर कर मट्टका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मी गायम करेगा मी दिए ए मी प्लेटफॉर्म में देरे कोमिंग मी गत तफात कोर्सेस त मेयो ते बकुरी गेंदन अदी अगमे मेयो त हम होलवादा तफात माहिरुन्ना अगमे ना गोलिगे मी प्लेटफॉर्म के कोर्सेस करी गेंदा बड़ बेणमकी मिदने गत गिना बाइका तफात दायरा तक को courses kuri gendima fursat deno den agumenge course ta boda me hen course ta ka rajyage gina courses ta ki academic courses ta ke nota MQA awaki standard ka kadale fona courses ta ke agumme me focus me korani skill development mane ki tam agumme wazifa gulum kam gaviyas nota agumme aadara ko agumme hunare daskolla meno kam gaviyas hunaru targi kurba crash courses nota kuru muddatege terega kava korede courses take gotuga agumenge courses ta mi farma kore fami heri den irat keviti mihatana yar gagal ka tinha hinha dariwanu mani course ta fori him kofa den ha ege teren fa kolla beeno fanas taking ha dariwanna ki agodu personally kiyewa difa fori kudi den ege teren waru fawe hama mi daira shaugar ka hunna kudin komhen mi daira masaki kora kudin na faru gonuedan ehenas resort tawga masaki kora kudin nuwata school tawga kiyewade mudarisum mes e ICT daira comments waraka low holuwi ICT daira comments waraka mobile application web systems ta farma ko e bahure e kudinge community faada kurwa khada projects ta ufadda fe bahure ema ei hama orders dibigenda kamyabi kamunga tabul karani den divehinge terega mi onna aadeki kame feshmuge kuring me gabul kurefa me onnani e kame feshmuge kuring wanje me full fledged hidumettake libe tanaga nuniyamun e tanun emme furutama me fasha irugaves denjehene emme rangalu hidumen nuniyam emme furiham vefe huriha hidumate sunnanje degoto me javaabu academy huluvi iruga warak kudakon emme furutama me academy huluaf me wane emme asasi beenumakavwan ham games me faahana nuniyamu fen ehnames me faahana ves neddeta emme furutama me masake fette viruga alumen emme furutaba abbi den eke startup එක ගොතුක ෆැෂන් ගැන ඒරුග අලුම අවඩ අරුෂලා දෙවිහො එකනි මස්සකේ ස්කෝරි දෙක් තිරිදාලග තලුමෙන් ෆතම ෆෂීරුග අලුමෙන් අනේ මස්සකේ කුරාන මාහොල කුයිය දෙන තනේ හොද මට්ටක මාලේගේ තන්තන් බලමුන් දියේරුග අලුමෙන් ලිබොනි අනේ ගේගේ බදිගේ එතෝ බදිගේ දෙන් හින ඉනේ සාෆ් කොල්ලාෆ බේනු කරුවේ ගොතන් හදාෆ දෙන් අලුමෙන් මේ ඒ තනු අලුමෙන් දෙවිහො මස්සකේ දෙන් තිරිදාලග සෑක ෆාහාන ඒක නොහොරේ දෙන් අලුමෙන් ඒරොදින් කෑරමිස් කිතින් ෆාහන බේන කොල්ලන් හා ගොතකම මේ මැනේජ් කරි දම්වර හේලා තිබෙගෙන් අලුමෙන් ගින ප්‍රොජෙක්ට්ස් තන් නෙමුගේ මස්සකේ කරමුන් අයි එම අස්ලුහම වර මේ හම්බල් බිගිනින්ග්ස් වර ආදා ගොතක තිදාල ගොත ෆෙෂකේ මේ අයි දැන් ඒගේ ෆහුන් අලුමෙන් මේ මොසෆුන් වෙස් නගම් ෆෙෂි আদি ඒරොස් අලුමෙන් බොඩ සමාල් කන්දිනි දිවෙහි මොසෆුන් අදි මිහතන ඒරොස් අලුමෙන්ගේ හොරිහා මොසෆුන් නකියස් දිවෙහි මේ දිවෙහි මොසෆුන් ගෙන්ගුලම අලුමර බොඩ සමාල් කමේ බෙදෙන් den hama mige terega me gina mozufanna kiye sama mi daira kiyawa kudin e kudin degree nagamun dairo almenna ko masake mi korani adi masakadu ge tereng e kudin war bodota daswegen ibade aslu industry ko masake kuran adi tafat projects tawga mi eki international level tawga masake kora e kudin fursati biking ibade ehme ma war gina kudin ama graduate mo pahuge almenna ko nge masake kore adi almenge team aslu build wegen ibade mige tereng den තිවිදාල ගත මිසාලක අගොම්මෙන් තෙරේග මියගුතුස් දිමාව ෆොයින් එබබොඩ ඒ ගොන්ජහුන් ඒ AI ගේ දායරාගේ ශෞගයන් මේ මසකේ කුරාන එක්ස්පර්ට් බේ ෆ්‍රොම් එතො එඟත දැන් ඒක සෞමෙන්ගේ දිවිහි රාජ්‍යයේ අසවරගින මේ වරගින ෆාර අගොම්මෙන් ඉවිදාන් කොගෙන් අගොම්මෙන්ගේ බේනුවා ෆෙම්වර්ගේ මිහුනෙන් නොදෙබේ දැන් අගොම්මෙන් ගින ෆාර මෙහදාගත කි අහම ඒ දායරා ශෞගරික හුන්න පරාත්ත අගොම්මෙන් නගයාගෙන් ඒ ෆරාත්ත ඊතර මේ කියවදීගෙන් වතේ ෆරාත්ත කයක ඊතර මසකේ කොගෙන් මේ දායරා ඒකුදින් ශෞගරික මේ ලෝ හොළුවා ඒකුදින්න තජ්රිබා ලිබෙගෙන් දාගත ෆසත් මේ හොළුවා දනේ
javaabu private limited ge emme fahaga kollave emmasakataki kuremes midennawe gota me Dhivehi GPT emme gina bayako beenu kurawa application akeves ei Dhivehi bus me computer system me integrate kurunune ekulawalumake ha fasaha kama kannuwan kineto emasakke kuriyadde alla war gina bekan aslo gabul nukurave nota gabul konda atikamaka vegen dia aslo sabaki alumenge me terega me artificial intelligence tarafigen diama Dhivehi bas artificial intelligence ke tere genaun aslo wara muhimma kam ka wefamiyati aw wakin hasako me agumen tarihe badaf kam gawana madetto e zamanege agumen typewriter e zamanuge AI Dhivehi bas nota thana kor nodiyeveti agumen thana kor dukon office bori ehma mi Dhivehi bas agumen artificial intelligence ge tere no genevijje kam gawana Korean on o jeeluta detto gen alpha gen z mi jeeluta ka Dhivehi bas beeno koran udaguwe ekudin Dhivehi bas du kollumge fursat farappodu emema alumen beeno vi aslo Dhivehi bas rakka korumattaka korevenga emme mohime kanta artificial intelligence ke terein Dhivehi bas kenaw den egoton alumenge mi genomattaka alumen emme fotam besni base models ta mane ki wahaga dekime live gota live phone chi kiya de gota adi photo enagade me photo gonna liyum misaka word file ka nota text badal kurave gota mi magadu models tan agu me forma kurave duniyege gina platforms ta kambederuga Dhivehi bahaki ane AI platforms ta rasmi ko support kara bahaka nove den by mi platform ta agu me nafa korno commerce waraka Dhivehi support bahuri waki gotaka argumena prompt engineer korujikam gawanama waki models takinota waki version egga argumena ege Dhivehi commerce sifega transfer learning etherein lafa commerce ka supportebohri deifa ema egatun argumen mi Dhivehi GPT forma kuriruga argumen maseke ko fwane argumege amilla models ta base models ta taraggi ko e model ta we has accuracy ragalok sife gotega mihuna beenu kurwen gotaga platform forma kurweto adi amun etere huni ha menna besama beenun kurwe gotaga accessible gotaga me platform forma kurweto den hama me egoton amumenge me amilla me model ta forma kore den Dhivehi GPT me fotam fishing aruga amumenge me wahaga dikima live feature hamume beenu kurmun ai adi mihadars beenu kurmun ai Arshadge me master's thesis hediruga project ek gotuga nangawafen maseke e maseke itura taraggi ko ege accuracy itura forihemko algomen ege tiredi adi AI algomen ge amil models take forma mi kori Dhivehi bom photo negi manat diumege photo nagale me dium kolo algomen text badal kurve gota OCR kurve ka models take forma kori adi mihara algomen midani me models ta itur models ta mige tire taraggi ko gennamu adi amun nahame dibego hadamu boda beenumaki aslo ane Dhivehi bas mi fohevige nudiu etto Dhivehi bahaki zamani goto beenu kono fasihe gina bayka beenu korve bahe goto ge hedun den miya kolgumen ge masaketta kurin ebede Dhivehi bas ehem platform ta gas rasmi sifega support kora bahaka hedeto we has bodaka Dhivehi bahun diben hunna liunta ginako ege hunna data ginakurave to algumen war boda advocate kora adi miya kolgomenge mi korumunda masakete mi Dhivehi rajyege Dhivehinnaki artificial intelligence rattehi artificial intelligence beenun kuran danna bayken hedeto migatun agumen wani waragina school tafga adi waragina rarashuge councils taka goligen e rarashuga teacherun train kurun adi aamu raitun ge ahudorikan ituru kurmattaka astafat hedun terikam ge program ta hingafa boda beenumani aso artificial intelligence ke product ek hifang alu me market en nokunneruga e market ge tibe emena kiyes AI danna bayken hedu mi dairang masake mi product e beenu kuraro ege hunna gelun taka faada taka adi hegotuge beenu kurana goi danna bayken hedu me duwalegge macca me Jailamge kiha wagute me masakatan heda kurabanda duwalga ane danwakam gawana mi damwar bod eta sabis kadiru tereng emesa kiha wagute hama mi gangada kalumenge mi rasmi komyonna aggadiru ge itura gangada jumla bara gadiru aslo ane danwakam gawana masakatuga hadadwe den by far hama mi savis gadiru stanjida e alumenge masakita honna goto e mima mi hama alumenge team ekoleifa mi onnani komme miheka mi onnani waki masaketta ke kadelefa ehma e masake alumen awah genumattaka waran hela horege mas masake kone jidan
den wara gina faharo alumen eka me software engineer me masake kora gota kiyo sai alumen ekala me efara tibegen wara gina masake teken nimma release kollani den eka stutiyaket masaka daane detto eka gota ke salume masake ten ibedi ehmemma sida me miha gadireke danno algodon ondago ehnas maduwegen baara gadiyen haru masake komen do hoken kore vesla දැන් ආම ගොතේ ගමිකාලා ආකම ෆැෂන් නම වරගින බයික් ගෙනුරු නුනියම වරගින බයකෝ එකම කේ කුරෙවෙන් කමකම කබුල් නුකුරා ෆාරස් එබාද එකල් කංකම කුරිමති ලාංචේ Dhivehi GPT em futama taaraf kuremun iruga waraggina faratta ko ngomena comment kuramunga aslu Dhivehi bahuge ane danwa kam gawana mihun Dhivehi bahadde samalkam kodavegen daane nuata Dhivehi bas beeno kunwaki den computer kurawaka kamakave mihunge sikodita kon kadwade samalkam kodavegen daane de miga me bahore hama ragalo wahagantaki algomenge terega me artificial intelligence ama wara bodutanu mi visna goi algomen mi tafat software ta beenum kura goi adi software ta ka beenum jehe member tafat wegen de badal wegen de ehme mi kan algomen fa kora ehnas jumla gotek ga wara gina be fronge wara tarhib din wakin has ko mi zamange gina dariwaruna adi masakadu mahal gole ko dinna bes warang udagu we Dhivehi bahon kan kura no ta wara gina wagut eba naga Dhivehi bahon kan kura ehma wara gina faratta kun eba beenu we Dhivehi bahon nu gotaken kan kura eta igres bahon misala kan tatani kolla igres bahon artificial intelligence medure ko hori hakame kurewen hunnati meeting ta kache behavior transcribe kon hedeti enas agumen beenu wi asu Dhivehi bahon mesekan kurewen go hada ehme mi e fursat libingen diya wara gina faratta kun hama ikama wara boda tarhib din adi e tarhib agumena fenige midiye agumena mi gagadaka mi dolu haro vegen diyeruga not de haro gagadaka vegen diyeruga agumena de million suala jawab devi ellaka faratum iti venu kora fashafa wima asu hagigatuga wara bodu tarhib agumena fenige diye den e tarhib dibigen diya kamunge mi diya ti asu agumena me product ආමන හැම වෙස් ගෙන වුණි මිදිය හරු හිවර් දිනුමගේ ගාව මේ නාමගේ ඉතුරු 2022 වන හරු ව්‍යාපාරය ඉක්තිසාදගේ දායරයන් සුවානුගේ නාම ස්ලි වඩාගෙන ෆවන් ගාවමුග මිකාල කංකමුග මේ ආමු ගොතෙග්ග මේ ගාවම බේනුවා මිකාල මුහිමු කංකමුග සුවානුන් බෑවරි වුමකි කිහ මුහිමු කම කබුල් කරවන්ත mi miad technology ke dara badafkam gawarnama mi zuanung technology ke dara ahudu veri detta adi wakin has ko argumenge mi gawun taragiye badafkam gawarnama technology aki supportive component ne gotuga horiha sinate ka so benu je emema aslo hage gatuga argumen mi argumenge gawmun ragalu hidmati argumenna beenuma kam gawarnama gawmu argumenna ragalu kam koddem beenu kam gawarnama argumenge wajhi gawmu koddeveni kom kametto swal kura ema egota badayaruga aslo hagigatuga zuwanun nokume zuwanunna ahodu veri daira takun gawman hidme koduma maseki kurma ki wara muhimmu kame eru argumenge gawmu kuriyara dani argumen hame ken tibe demand take kura kam gawanama ekun argumenna kan libene demand take fulfill vesnuwane ema miyaduge sarkarum ves wara boda maseki kure zuwanu meduriko argumenna gawma hidme ko gawmge hori tafat masata hallu kurum maseki kura ema ikan kamunga agodo dikikotinma aslu mi argument nukume argument kurewen hori kon kametto bala e hidmantake for ko dinu ki wara muhim kame ad miharu Jailam tiwani hivar dirumge gaw me namusli wadagen adis warnuge namusli wadagen Jailamge career ga den emme hasil kuram beenu mani kon kametta miwet argumenge samalka mi argumenge amaz hifafe kame mi Dhivehi GPT no argumenge mikha products take hifagen international market etta Dhivehi rajyege Dhivehi ufedhdhumege gotuga algomen software take ufedda international product ge gotuga international investors tan hodage mi international product en algomen launch kura e gotun ema mi algomen miyogas by product that develop kurumunge genna adi Dhivehi GPT wes ehem bas bahum libene goi algomen magfe kumatta ka masake take ge kura bodan asu beenu mani hama rajyege ufedhdhumege gotuga algomen software take ufedda duniyege bazaruga dibene दुनिया नंगिंगाने सॉफ्टवेयर तक कमगा ए सॉफ्टवेयर तक हादा मैं मोले इंटरव्यू करे दर सालगोन वर मसके कोफिंग Jailam गे अमिल्ला वाहगत के कोमसर का बेलन तेरना हमें गेनस दे तो नमस अलगोन में टीम में हम Jailam में तकुरार कुरा वाहगत के वेम हम ही तंगेरे Jailam हम गैमस Jailam गे टीम के वर मुहिमो टीम के को बातो में टीम Jailam ओन्न गुळुम के अब में मेदने गत मी मसके तक ही एक कुरेवे वरबरे बोडु मसके तक
den ehme me wara bodan alumenge me team work mege tere gawe ehma awda di snagagen CEO gotuga hori kam gawies alumenge team ge komme member kiwes me masakatuga emihige hunaru hunna daira ku contribute kora farate ehma jawabu mole team alumeng wara boda goligen me masake me korani mi hidumeta amonna hame kenomtaka ehma team ge horiha member me sam wara boda masake kore goligen masake koggin ಆ ಹಿದಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಹಮೆ ಗೆನಸ್ತೇವೇತ ಮೇ ಕಂಕಮಕ್ಕೆ ಮೇ ವರ ವಗುತು ಹೇದವಾ ಕಂಕಂ ಎಹೆಂ ಕಮ ವೆಜ್ಜಯ್ಯಾಮೋ ಮೇ ಎದಿರುನ್ ಗೆಹೆಂ ಕಂಕಮಕ್ಕೆ ನತ ವಗುತು ಹೋತವಣ තිහම වරගල සවාදෙන් ඒක මේ බයිෆාරම ආයිලාදේ මොක්තවස් කුඩවෙකින් එබදේ අදී එහෙන් කංකම්ග සමමන්න හරකෑතරේ වර කුඩවේ දෙන් මේ අගුමෙන් විහස් වඩක මසේකේ කුරන් මේ ආයිලි වගතු හේද කුරවේ තෝ ආයිලා එක්කො එමානකි මසකතා දුරුග හේද කුරා වගතකි ආයිලි මසක් වගතෙන් හේදේතෝ එහෙන සම බයි මසකේ තවගේ අර්ජන්සි හුන්න ගොතුන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තවගේ අර්ජන්සි හුන්න ගොතුන් එබ ජෙහෙ මිනි කුලෙම ස්වාහකවලි ගොත දම්වර හේලා හොරගේ මස් ගින මසකේ තකේ කුරන් අගුමෙන් වරබොඩ මේ සමාල් කන්දෙන් අගුමෙන්ගේ මසකේදුගේ තේරේග social responsibility අගුමෙන්ගේ CSR ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තකේ බස් මෙනේතෝ එගතුන් මුජ්තමා ෆෑදා කුරවාන තෆාත් මසකෙත මිසාලක දනවා කම් ගවානම එහි ජමිය ගුලගෙන් හඟුමෙන් වාණි එහි අධිහ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගායමකෝ ගින ෆරාත්තකුම් මේ වෙරිෆයිඩ් ඩොනේෂන්ස් තකේ නෙගේන ගොතේ ෆර්මාකොෆ අදී මේ ගෙතුරම් බ්ලයින්ඩ් ඇසෝසියේෂන් ගුලගෙන් හඟුමෙන් වාණි අයකුදින්න බේන කුරාන software skin reading software තකේ බෙසකුදින්න ෆර්මාකොෆ අදී මිනුන සල්ගුමෙන් වාන් මේ ඉජ්තිමායි ගතුන් අල්ගුමෙන් කුරවෙන් හොල් වර්ගින කන්තත ස්කෝරා අදී ඒ ගෙතුර අල්ගුමෙන් කුලි ෆාහකො දෙගත ස්කූල් තක ගොස් ස්කූල් තක ට්‍රේනින් තක මෙස් වෙන ගෑදෙනි අල්ගුමෙන් CSR ගේ දශු එහෙම අල්ගුමෙන් මේ ලිබේ හම හුස් වගතකි සීදා මසක්කතු ගෙතුර අල්ගුමෙන් මුජ්තමා ෆෑදා කුරවාන තෆාතු ෆරාතක ගුලගෙන් කුරවේ මසකෙත්තක වෙස්මින් තෙරේ හිමෙනේතෝ මසකේ කුරන් හම වර ගින බයික් ගේ හිතරිකම ඉබ්බාරුතුමා එකීග මිහාරු තිහුනේ හිසාබ වඩා ගන්න වෙන්නේ කොබත ශුක්‍ර අදා කරවම් බේනු ෆලෝ ෆරාතකක හම listu war ding engeta fodam kamaka hama Allah subhanahu wa taala shukr ame hamda shukr kuran den hama efa algonge mamme bappa emi hon algonge devi tawlima tamrina astu anhendanna character aki mamme bappa ge characters den hama algonge lobiwa aila anhenun darin emi honge support waram muhim waram bod support living ende adi aila ge memberun ge support sar bod living ebede den hama ya algonge business partner arshad ahmad arshad waram bod shukra da kora hama arshad ge waram bod support mikan hamunge belive algona mi korea ragen personally korea ragen da adi jawab teams korea genda den efo hama jawab team ge horiha memberun waki wakin algona fahako shukra da kora adi ya algonge ratte hina rahmaterina adi Dhivehi GPT platform ta Dhivehi fenge kes adi algonge darivarum ves debba support wara boda shukura ada kora ebe from ge support anula algomenna ka kuriya ka devene Jailam waraboda shukura enge to HEYAMBO ya wagut kolen husko devve teve adi moli HEYAMBO team ge namuga hivardun ge kaume inam hasil kurave teve hama ekama ves marhaba kiya adi ummid kuran hama hoddawane ituru kamyabi tan hoddawan kama adi jawab academy na jawab private limited on kuraba huriha kama ka vis kamyabange shukriya